Sanai mi motors expert bezo si kazana salam kahin bole tunia amasa video khatpa ka sei ma wanga chu review gari EPP apha hamai lole ipi ikhat le ham ti kan review di hin tunia hi i holanga lak pen ti di ha SUV bolero na i hon i han nai peno hi chi hi tunia ka hin review du hi in chi ka hin review pa hi alui model lui ho ta son ke bang jep lo di hin a price chu screen na hong ki so nan tin ex showroom price ho EPP ho chu AP di jong le hi BS6 hi in BS6 ahong ki launch in 2020 ahong ki pan na hi in si model hi BS6 model pa hi in a look si velo chun a ki hit na be se chu ong phone jong la bumper cut hi nyaw khat ong ki in chong la cha grill hi na cái grill pa hi kya hi plastic pa hi in phok lem ngọc ki chi din nyaw khat ya tha pa na ai wang je chi pa hi bolero nop na hi chi de pa hi na nop le SLX 2008 9 10 model ho 11 model chana ho na tu the na chi hi anup na hi a ki upgrade wanga hi ki tu thi lai na pa no na ta le dan hi ga ni lai sei diu hin engine hi M-Hook D75 in power bol hin na chi ama hin extra power a hap ti na he bin lang zo lang ai sei diu tin chang le i chi step ka hi aum lo men ha pyam su ke hin na kal do anu min ko na hu tin ti a hi belo chun tun adang sei be daw nung lang hin phot min nung lang hin chi tire spare tire pu na hi hang pia hi ti sei di hai hon sai ki khai det dot lo hi na lampi hoi lo bounce tam pot hole tam gari no ai ji i khai da na hi le chi akop za i ho pa akop za ti din tin kop za hin a do lo hi cha na mu ni chu hi so tha pa hin na gari lu hon na ki to theu chi ki bang na lai hi ama design ya khat hi tu in chi amon extra ato hi in bumper deck bumper hi in ta le ka sei khen mang chu chi rear visor wiper ma hi na mai la control lo mai e cha mat ahung tama hi le pi khwa le su thing ni gari hi anung lang mu lawa hi mo tol lo din na breeze mo la loading anunga gari hungam ti idit ate ya ki vet ngai hin chi ahung lampi si hung ya vot vai khut pha chi dim ming ni ya chu su thing nan di hin tin e cha ti ka pa ka ti chu inu ma cha hi review thei na ai kare review na hi na tui chu nok le shampoo tong mix wai bol hi da ni chi lok to an lok a hi kot hon na hi in chi diki sai si hi ti a hi som gup da ati bin company pi da na chu a hi wanga chu chi ila do a hi chi hi ta hi bol to wa hi le hin alang langai bol to wa le chun 550 liters long ka hi na chi jack a hi gari dok na thei hi in tole kha be nem da nem chi tole i pi ti dem na chi la ya to hi chu hi thei di hin hi mo pon tin hi jong le sapang hi le wang phan di hin na adult ti le alin jat jama di nga wang hi ha je min space jong pon ingong na to na ti space an yau je min gari wa hi neu je na hin na he di chu ni chapang ho to na din bang a hoi nai andang chu tin tuin sunga second row pa chi hi diesel pa hin na diesel hap na pa hin chita bang chan hi chalanga khat no mai chi ni na hi an hap thu khat no mai chi le full ti ha mobile tamang khat thau ta kimi is khat na engine gari engine hi refine mo ngai ta in computerized java thil tam ta si theum ya chu chi 10,000 km thai do pha le khiak chat ngai na ha khelo lai sia na za lai sia chu gari hi thil tam ta si thei chun ra hi tong ba le tang na chi kot hi ko han le adang hi pon chong hi bang hi chi hi window power window on off chi na pa hi in chi akare second row hi anomin space ong tamin chong hi ha adjust an adjust oi ta na
ai wang a chu no ma hi chi mi thung wang to the mi li wang ha in tin chapang ho wang to mo pon tin song le hana ding ha je ni de he chu kai sai hin tin a bi le na kha pho no tin tun mai lang nga pi pi ma mi pi pi ti am pi dio tin na ma san cha bi in ra kamang hilin cha bi hi chi hin na chla ya kang pa hin bola le cha bi pon na chi spring om hin chai lock unlock ta chi in ra car dang ho jong in bol di hin nhau khat cho pha le chen chi hi la a za dan cho diki hon na na man the hi ye ta le nai pi cha bi chu tu nge i mu the na di bin chi ga vet ding a chu take over a ti bin which is speedometer yo thang pe he no hin rpm hi chi hi hin na chi 1 2 3 4 5 kg ho hi chi fuel a hin chi temperature a hi chu hu engine ki start nai lo ja thu hin engine ki start le hi chi ki lo din cho lo si ni pi sign hi e pi a ko ham pt ham ti chu class at na lo din all in na khonong le hong phat chom pha chai seat belt alarm nong ki pi AC vent chi hi in chong le cha hi adang tia touch screen na du down pon bolero hi al hang pia rough and tough view sai ji chun hi ti ho hi be lo hi ai ba chu chi a phat na hi bluetooth connectivity ki pi hin na Kenwood Mahindra ten company an pi hin chi hi asan pa hi mi a hi le chun heater hi avot pa hang pon asa pa hang pon in tin chi AC controller chi hi in cha ni hot space o min chai charger o min 5 speed hi in chi control panel chi hi le window a ho hi cha space khat min cha bottle cup bottle holder ti di hai lo le cup holder ti di ham khat cho min handle hi velo chun TUV 300 to ki banga hin na chai cha hi driver pa bo si in airbag mani driver ko driver pan nei lo na airbag lo hi chon le complain of chi hi na bolero ai complain ki thing ni ji che na yo la lam pi sit la ki na lai ta ki thing ji a plastic quality hoi be lo hi changa he dang pon chi ki tu na mai din tin glove box ngah din be pon file tam to min 2020 a kyu marking ka dei lo chu a side mirror hi adjustable be hi le na chalanga mol kangum pa be hoi le phadin to handy e man i khut na adjust ngai di da ni chiwang hin yaw khat sang do hung sang to jam hen lang chlai la hin adjuster khat wang chu na no the di na 2020 a kyom ta cho pi hin malai ta bang hi lo hin yaw khat update no le wang chun ke pam ni din langa sel te chi hi radiator tui sun na hi in na radiator chu chi hi asunanga lari engine suwat pa ho hi in na ta le chi hi power steering oil te te hin na power steering a hi ngi le power steering oil chu umi ngi chi fuse box hin bon chi ka fuse chu hung ke connect nga chai hi si lo tam ta ki he the hi chu hoi le mobile filter hin chi pa hin na ai ta ki khai pa hi chi engine wala khial pha le chi to na khial tha jing de na chu hin tin adang chei di be si am point tu hin chom chat test drive polo tin ki alang kha sai chi antenna hi ipa te khang lai cho ma no mai i vet la na ling cho ai a to adinga antenna i pikan na diam na radio ngai lo no mai theu nga ngai po win ti manual li ga ki na la sang ti unnecessary what unnecessary guys te chwe ying na chi kan lo be ai wan cho amon na su na la dia bo la hin tin adi cho ting hang a za de gari hi ja hi na amon hin phachum de ham ta ko yo hin tin phachum nan nei pi le tun gari start leng gari gin na ngai nom de hi gari gin hi ngai ven la nam pia ka hin tol do ta in ka sei nom che he le chi mileage ki le liter khatna hi kilometer izan atiam ka company claim dana hi 17 km hin na liter khatna diesel ani nga 17 km economy mo ai ta na bolero lui ho chu
15 13 14 na hin ai wanga chu on road na ding ai sai ding chu anang tin zo pu in na ya din ta tai to la hin le thau chu kang be ya ni wai to la hin le thau chu on ni se me hi na ding ju ya chu ta hi highway te si bol de win tin mai lang hi ga be lo chu anu min bolero hi agai to thai lo be in zong ya a to do la ima zo si a song chang ge ha ki moi ja hi ima zo si ki mu cho ai sia hi nu me nang pasai zong le i mu the pho na ngai to no me na kwa ko au ko be lo chu mai lang bonet na na mu zo lo na hi sap de hi bolero hi to lo jun comfortable thawin hi ta long drive a chi ata zong le i hon TI มันนุ่มหอมหนักบอลเลโร่เชี่ยวกับโจงไงทำทิ้งทางงานนักกบไม่หัวทิ้งทางมีหินทิ้งทางตัวไฟจนกบมีหินที่ก็หลังจากนี้ก็เกี่ยวกับเขียนโน้ตนะตัวหินไฮเวย์หงดูตาลิ้นแล้วพีซีไอจะตรงเลยโคเบ้เลยในปีเละจะงานเขียนอยู่ติ้นอยากเตะฮีก็สปีดคุณน้ำมูเทเลน้ำมูเทเราดูของแค่ป่วยตัวหงยิงเปลี่ยนกระดิ่งเซ็นเตอร์โลกิ้งหินได้นู่นได้หินได้ไปแต่อินจินหินแต่จะตลอดจ้ะอินซูเลชันเขาอยากเขายิงหินนะพิจิตรนิ่งกันโบราณเขาเวลาจนบอดี้โรลหินโถหินนะบอดี้โรลที่พาเลยการีกัดพาละบอดี้โอน้ำโอหาโอน้ำโอน้ำจุดไว้อภิกรรมเห็นโนเมนโบเลโรหิที่ฮะมาตั้งซีซีจู2,500 cc ดังไงนะวิโออินบอกไปแบบเดียวหินไอ้ว่าไงซีว่าไงเนี่ยว่าอามาจะยินดีที่ทำแต่ละโต๊ะฮอตนะ 1,600 right now but now 2,200 rotation per minute เองสองเกตก็ว่าพอละโค้งหินนะเป็นลอดบอลลูนหินในที่หินไอ้ว่าไงละก็ใช้ชื่อหินที่การีหัวบินหน้าทางพิอาบอลลูนถ่ายโบราณนั่นเองเราทำไอ้เราแหละที่พิจิตรทำไม่ได้เลยจนทางพิอาจนเมคานิกสิ่งนี้เราเห็นนะเมคานิกสวยก็ไม่เห็นเขากลมจุดเตะง่ายโซลูมจุดเตะง่ายโซลูมมันจุดน่าเห็นเลยและสม expenditure จำตานะ local หัวสังอ่ะต้องเลยเมคานิกสองที่เนี่ยเขาอัปเดตจะหินลังไอ้ตรงอัปเดตจะเลยจันจุนวิดีโอหินลังก็ตีนพัดโจมไหมพัดโจมปอยเราเลยที่นับบอลเฮียไปอีน้องบ้าไอ้เราเลยนักเซจูนักเซฮีเลยนับบอลฮีเลยตีเอามาเลยคอมเมนต์บอกสักคอมเมนต์เห็นบอลเห็นลังแต่เลยพานักสาวาหินเลยวางจุดพานักสาวาตัวห้องยิงเป็นแบ็กเซนเซอร์หินนะเซนเซอร์รูมการีหินใช่คอมพิวเตอร์ไรซ์หินซอฟต์แวร์ของง่ายดูได้ง่ายหินจู่พัฒนาหันจีบที่เป็นจริงไอ้ที่จู่เอามาเห็นเลยไอ้ที่การีจู่รีวิวที่บอลเล่นนั่นเดี๋ยวบอลรู้มาอาลุยโฮ M2DI engine หินบอลนั่นที่ว่าไม่หินเลย SLX โฮหินบอลวันนั่นที่ว่าหินเลย car โฮหินบอลวันนั่นที่ว่าตัวว่าหิน XUV segment หินก็หาบอลเลยพานักสาวว่า zoom in นั่นที่ว่าเห็นเลย like ต่อ subscribe เนี่ยบอลที่วินลังมันโมตาให้ตรงนั้นเนี่ยจะแค่ทำเข้ามากันรีวิวไว้เดี๋ยวช่วยช่วยเลยในเกี่ยวกับเขานั่งก็ที่ทิศซาดีตรงไหนบ่อยจนวิดีโอมาสร้างก็เสียมาบางทีsecond hand ให้โจ้ให้เราเลยการีที่เหมาะโจ้ที่บอลที่ว่าโจ้ให้ทำเข้ามาที่เห็นเราเห็นจริงวิดีโอยังเศร้าดีนะเศร้าไปสิยังคดีคนเห็นจนที่จะนิ่งอ่างกันทิ้งไปโจ้สีดำเสียเลยทิ้ง stay home stay safe and be safe thank you